Arimo baskuru chiantu kiumbe kuma ntere cha Kanyakine South Imenti ni borite thirikari gutigira kuri no kare bakung'ana kenda kigero kya grade 6 gita na mbere gutina kwangarata na kinya kuri kubaugite rini rie gitare ya mbere kigero giki kuthithwa na bagwirwo muno kuri na ukaria na urungamiri bubwaga kenda gitikoneke kuri na wamba tabura tukumenyithwa ni mwandiki wetu wa Mutugi Kare aciari baba ni borite mpumi cha kigero giki kiumira ana baskuru cha mwingi na antu kiumbe bonthe bethiro baking'ananwa kiri kujukua ndene skuru cia junior secondary. Kagitene gakarito bangirindi ithanthatu kirasi kia binana na form 4 bedigiri kuthithia magiro kiri mongojo Kenya kuma kiumia kiu kingi na nde akiaria kithinjimbuirwa ni mwarimu munene kuma skuru imwe ya mtu kiumbe ntere cha Kanyakine wamwe na arimu bangi kuma skuru iu ni barombete thirikari nene ukurukira rwangi rwa kithomo kwithire kuri no karia bubwega kigerio-ini kiu kenda gutikethire kuri na skuru imwe kwira kigiro kana bakiona gwa tuterwa rikenji itwenete igerio bikiwa magita ya maingi muno na tukaigua tukiromba thirikari yumbe kumia nkuruki na kinya riu no tureragwa kigerio kiri mutandaone inya kethera ministry ni ratwakikishire kiu kiri na mutandaone tikio kigerio kiri original na itukwira thirikari yumie nkuruki no nturera kiari kinaria kiri jagika gikathukia ritwa bara batena qualification gwatwika ibo bari na high marks. New cabinet was CSO education ethire ari makini muno na twethire kwina mantu ja uma na ana betu bombe kwetha bere njibo kirigero bibi na bagite bwega nkuruki gutina mantu ja utonyera ni kira barombete skuru ikeja kugwatikana ikiyera kigerio ni bati kujukirwe tagaria rinene ra kiwatho skuru ira si itonyagiana kiri kuia kigerio no ntoiba moibonagia nyana ura bakathi bakaiya kigerio ituga bayukirwe tagaria riri umo mono ra kiwatho no ntu nibo bakwija gutwika future citizens bakithukagia ngugi na ara bageta kurita in future kurukiro mbarao kiri thirikari ni wona mpumisha magiro shumira alito baskuru chanto byombe bakamatwo mona alito baskuru cha thirikari kiri guchagura maskuru ja secondary bakiuga kaingi bateja go kanya kambere private schools ire na mashinani tuone kaga tukari jaira ikaraga Nairobi ire anene muno riu bakiariria uriana bakuthoma bari prepareaga online ukethirwa bari tough muno kiri private schools na teu kwithairwa kuri on the ground batwe twitha twina similar facilities na the public schools ira twina ci around na aja area eje oyu tukuromba batutegaire bate gutuinya muno no ntinya standardization kiri private schools ni thairwa strict nkurukia most of the public schools tukuria thirikari twakinyegita rira twathithia kigerio results ciaumira tukethwa twina a lot of kwethwa twina ka fairness kujukania ana kenda tumba kujukagia ana kulingana ethnyethwa private school akajukua na max iwe na chio tutigutegera mwana arari private mono ntu private tuinyira gwa mono tujukairwa max ira tujukairwa batuchie tu ithairo area bete guru na ana betu batiombo progress na rapa especially na rapa bakwenda ku select schools ira bathurite romba retu ni ana baba ibang'ana nwe no ntukinya mwana ore othomera private agwata max njega nikathithitie struggle ewe na guchiomia nkuruki magicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera ntito cewero weekendi ria kwarietwa ni Mutugi Kare.